Θα ήθελα να διαβάσουμε το τρίτο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Do të desha me hirin e Zotit të lexojmë tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 3, 12 rreshtat e para. Ishte një njeri me emrin Nikodem, një krer i judejve. Ky erdhi natën te Jezusi dhe i tha: "Mësues, ne e dim se ti je një mësues i ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëjë shenja që bën ti nëse Perëndia nuk është me të." Jezusi përgjigji dhe tha: Në të vërtetë po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund të shohë mbretërinë e Perëndisë. Nikodemi i tha: "Po si mund të lind njeriu kur është plak? A mund të hyjë ai për së dyti në barkun e nënës së vet dhe të lind?" Jezusi përgjigj: Në të vërtetë po të them se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Çka lindur nga mishi është mish, por çka lindur nga fryma është frym. Mos u mrekullo që të thash duhet të lindni përsëri. Era frym ku të doj dhe ti ja dëgjon zërin, por ti nuk e di nga vjen as ku po shkon. Kështu është edhe çdo njeri që ka lindur nga fryma. Nikodemi duke përgjigjur i tha: "Si mund të ndodhin këto gjëra?" Jezusi përgjigji dhe tha: "Ti je mësuesi i Izraelit dhe nuk i ditë këto gjëra? Në të vërtetë po të them se ne flasim ato që dim dhe dëshmojmë ato që pam, por ju nuk e pranoni dëshminë tonë." Amin. Amin. Ήταν, λέει, ένας άνθρωπος Φαρισαίος, Νικόδημος, και ήταν άρχοντας των Ιουδαίων. Ishte një njeri farise me emrin Nikodem, i cili ishte kreri i judejve. Αυτός ήταν κορυφή, θα λέγαμε, την εποχή εκείνη στο Ισραήλ. Ishte një ndër krerët e fariseve në atë kohë për cilën bëhet fjalë në Izrael. Γι' αυτό λέει άρχον. Ήταν στην κορυφή των διδασκάλων την εποχή εκείνη. Pra ishte në krye të mësuesve të ligjit në kohën e atërshme. Μάλιστα ο Κύριος θα του πει είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις. Δηλαδή είπανε ότι είσαι ο ξεχωριστός διδάσκαλος, ήταν κορυφή. Bile vetë Jezusi i thotë, domethënë ti që je mësues, nuk i ditë ke akoma këto gjëra. Και αυτός πήγε τη νύχτα στον Κύριο γιατί φοβότανε τους Φαρισαίους. Ai shkoi natën tek Jezusi sepse kishte frikë nga judejt. Και του λέει τώρα αυτός ο γέρος διδάσκαλος, λέει σε ένα νέο διδάσκαλο, γιατί ο Κύριος μας ήταν νέος σε ηλικία. Ky Nikodemi ishte i kaluar i vjetër në moshë edhe i drejtohet Zotit ton Jezus. Και του λέει διδάσκαλε, ξέρουμε ότι ήρθες από το Θεό διδάσκαλος. Dhe i drejtohet dhe i thot mësues, ne e dim se ti je një mësues i ardhur nga Perëndia. Γιατί κανένας δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνεις εσύ αν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Sepse askush nuk mund të bëjë shenjat që bën ti nëse Perëndia nuk është me të. Γι' αυτό αν θυμάσαι στα πρώτα μαθήματα μιλήσαμε Për këtë arsye, nëse na kujtohet tek mësimet e mëparshme, folëm për και είπαμε την πιστότητα που έχει ο Χριστός. Δηλαδή πώς ξεχωρίζει το πρόσωπο του Χριστού. Folëm për personin e Krishtit, domethënë që e veçojmë nga çdo person tjetër. Είναι το πιο σίγουρο και το πιο έγκυρο πρόσωπο στην ιστορία του ανθρώπου. Është personi më i sigurt dhe më i rëndësishëm në historinë e njerëzimit. Ο Νικόδημος το βλέπει από τα σημεία. Είπαμε και εμείς ότι τα θαύματα δείχνουν ότι ο Κύριος είναι ο ξεχωριστός. Συγγνώμη, αδερφέ. Είπαμε και εμείς, λέω, ότι ένα από τα σημάδια ότι ο Χριστός είναι ο ξεχωριστός είναι τα θαύματα που έκανε που κανείς άλλος δεν έκανε. Thamë edhe më përpara një ndër shenjat për Krishtin ishte që ato shenja që bëri ai askush nuk mund t'i bënte, as i bëri as mund t'i bëjë dot. Ο Κύριος μας χωρίς πολλά λόγια μπαίνει κατευθείαν στο νόημα. Zoti pa shumë fjalë futet direkt te tema që duhet. Και το θέμα είναι ότι αλήθεια σου λέω. Dhe tema për sot është, në të vërtetë i drejtohet Zotit, në të vërtetë po ju them, εάν κάποιος, λέει, δεν γεννηθεί άνωθεν, që nëse dikush nuk ka lindur nga lart, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Nuk mund të shohë mbretërinë e Perëndisë.
Ξέρει ο Νικόδημος, έχει ακούσει τι κηρύττει ο Χριστός. E di Nikodemi ka dëgjuar ato predikimet e Zotit Jezus, Έχει ακούσει ότι ο Χριστός κηρύττει την βασιλεία του Θεού. e ka dëgjuar dhe e di që Krishti ka predikuar mbretërinë e qiellit, Και του λέει τώρα ότι εάν δεν γεννηθεί κάποιος άνωθεν, δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη βασιλεία. dhe i Δεν thot, μπορεί ούτε να τη δει, δεν μπορεί να τη δει. ne, i thot tani Krishti që në qoftë se ndokush nuk rilind, domethënë nga lart, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Σαν να λέμε, θέλω να πάω στην Αγγλία. Për shembull, dua të shkoj në Angli. Πρέπει να με δεχθεί το κράτος της Αγγλίας και να μου δώσει χαρτί, βίζα για να πάω εκεί. Për këtë arsye, duhet që të më pranojë shteti anglez dhe të më japi vizën që unë të futem brenda. Αν δεν με δεχτεί, δεν μπορώ να πάω. Në qoftë se shteti anglez nuk më pranon, e sigurt që nuk mund të shkoj. Εδώ τώρα τους λέει, για να μπορέσει κάποιος να δει αυτή τη βασιλεία, Këtu Jezusi fillon edhe shpjegon që në qoftë se ndokush do të futet në mbretërinë e qiellit, πρέπει να έχει μία γέννηση από πάνω, από τον ουρανό. duhet të ketë një lindje nga lart, nga qielli. Είπαμε ότι αυτή είναι η βασιλεία των ουρανών. Tham kjo është mbretëria e qiellit. Πρέπει να έχει λοιπόν ο άνθρωπος μία έγκριση ουράνια. Duhet patjetër që njeriu të ketë një ftesë qiellore. Δεν είναι απλά μια βίζα, είναι πρέπει να γίνεις παιδί ουράνιο. Nuk është thjesht të ketë një vizë, por që duhet të jesh patjetër bir i Perëndisë. Εάν δεν γεννηθείς δηλαδή και να είσαι παιδί από του ουρανού, δεν μπορείς να πεις, δεν μπορεί να δεις τον ουρανό. Në qoftë se nuk bëhesh dhe nuk je bir qellor, bir i Perëndisë, nuk mund ta shohësh mbretërinë e Perëndisë, mbretërinë e qiellit. Ο Νικόδημος τα έχασε λίγο. Nikodemi e humbi për pak. Και είναι λογικό. Dhe është logjike kjo gjë. Παρόλο που η Παλαιά Διαθήκη του έλεγε αυτό το πράγμα. Pavarësisht se në Dhjetën e Vjetër e thoshte këtë gjë, e përmendte këtë gjë, Μιλούσε η Παλαιά Διαθήκη για αυτή τη νέα γέννηση. fliste në Dhjetën e Vjetër për këtë rilindje nga lart. Και θέλω να δούμε πού το έλεγε. Do desha ta shikojmë se ku e thotë të fjalë e Zotit. Θα πάμε στον Ιερεμία τον προφήτη, Do shkojmë te profeti Jeremia, το 31 κεφάλαιο, te kapitulli 31, και διαβάστε από το 31 μέχρι το 35. lexojmë Δείτε nga πώς ήταν προφητευμένη η αναγέννηση. 31 deri te 35. Edhe një herë vëllezër, libri i profetit Jeremia, 31. kapitulli i 31, nga rreshti i 31 lexojmë. Ja do të vinë ditët, thot Zoti, në të cilët do të vendos një beslidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës. Jo si beslidhje që kanë vendosur me etrit e tyre ditën kur i zura përdoret për t'i nxjerrë nga vendi i Egjiptit, sepse ata e shkelën beslidhjen time, ndonse unë isha perëndia e tyre, thot Zoti. Por kjo është beslidhja që do të vendos me shtëpinë e Izraelit mbas atyre ditëve, thot Zoti. Do të shtijë ligjin tim në mendjen e tyre dhe do ta shkruajnë mbi zemrën e tyre. Dhe unë do të jem Zoti i tyre dhe ata do të jenë populli im. Amin. Δηλαδή τους έλεγε ότι έρχονται οι μέρες που θα κάνουν μια καινούργια διαθήκη. Pra, u thot dhe u shpjegon që po vinë ditët kur unë do të bëj një beslidhje të re. Όχι σαν αυτή που έκανα λέει στους πατέρες σας, γιατί αυτοί δεν ακούσανε. Jo sikurse bëra beslidhjen me etrit e tyre, sepse ata nuk dëgjuan, Αλλά θα κάνουν μια καινούργια διαθήκη. por do të bëj një beslidhje të re me ta. Θα γράψω το νόμο μου μέσα στις καρδιές τους. Do të shkruaj ligjin tim brenda në mendjen e tyre. Dhe në Και, zemrën e tyre. Ne. και δεν θα λένε στον άλλο γνώρισε τον Κύριο. Θα με γνωρίζουν όλοι από μικρό μέχρι μεγάλο. Dhe do më njohin të tërë nga i vogli deri tek më i madhi. Nuk do t'i thonë njëri tjetrit njihe Zotin. Δηλαδή ο
κάθε ένας θα έχει μία προσωπική γνωριμία με τον ουρανό. Do më thënë, çdo njeri do të ketë një lidhje personale me qiellin. Γι' αυτό του λέει εδώ πέρα πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν αυτή την προσωπική εμπειρία. Për këtë arsye të gjithë njerëzit duhet të kenë këtë lidhje personale. Και δεν θα τους δώσω, λέει, τον νόμο πάνω σε πλάκες, θα τον γράψω μέσα στην καρδιά. Nuk do të jap ligjin në pllaka si në kohën e Mojsiut, por do shkruaj ligjin tim brenda në zemrën e tyre. Διαβάστε να δείτε πώς το λέει και ο Ιεζεκίλ. Të shikojmë vëllezër, të njëjtën gjë thotë edhe te libri i profetit Jezekil, Ιεζεκίλ στο 11 κεφάλαιο te kapitulli i 11, είχε προφητεύσει και ο Ιεζεκίλ πάλι την αναγέννηση. edhe Ezekili do ta shikojmë që ka profetizuar për rilindjen. Για διαβάστε από το εδάφιο 19 μέχρι το 21, τα δύο εδάφια. Lexojmë pra vëllezër te libri i profetit Ezekil, kapitulli 11, rishti 19 dhe 20. Dhe unë do t'u jap atyre një zemër tjetër dhe do t'u shtije për brenda një frymë të re, do të heq nga mishi i tyre zemër prej guri dhe do t'u jap një zemër prej mishi, me qëllim që të eci sipas statuteve të mia dhe të respektojnë ligjet e mia dhe t'i vënë në praktik. Atëherë ata do të jenë populli im dhe unë do të jem perëndia i tyre. Amin. Δηλαδή, επειδή δεν μπόρεσε κανένας να κάνει τον νόμο του Μωυσέως, Do me thënë, nga që askush nuk mundi të bënte ligjin e Mojsiut, εγώ τώρα θα τους δώσω μία καινούργια καρδιά, unë do t'u jap, për këtë arsye do t'u jap një zemër tjetër, θα τους δώσω ένα καινούριο πνεύμα, do t'u jap një frymë të re, θα το βάλω μέσα σας, do ta vendos brenda zemrës tuaj, θα την αποσπάσω, λέει, την πέτρινη καρδιά do ta thyej zemrën prej guri και θα τους δώσω μια σάρκινη καρδιά, μαλακή, όχι σκληρή. dhe do t'u jap një zemër prej mishi, domethënë të butë, jo të ngurtë. Και όταν θα γίνει αυτό, Dhe kur të bëhet kjo, θα περπατάνε στα διατάγματά μου και στις κρίσεις μου. do të zbatojnë urdhërimet e mia dhe do të ecin sipas ligjeve të mia. Και θα είναι λαός μου και θα είμαι Θεός τους. Atëherë do të jenë populli im dhe unë do të jem perëndia e tyre. Ήτανε προφητευμένη λοιπόν η αναγέννηση. Ishte pra i profetizuar edhe rilindja, edhe në 10 muaj. Αλλά δεν την καταλαβαίνανε. Por që askush nuk mundi ta kuptonte. Ήρθε όμως ο χρόνος τώρα ο Κύριος μας και κάνει αυτή τη διδασκαλία σε ένα από τους καλύτερους διδασκάλους, να μην πω ο πρώτος. Erdhi koha dhe momenti që vetë Zoti ynë Jezus ta japi këtë mësim te një ndër mësuesët më të mirë të ligjit, te Nikodemi. Και τον φέρνει τώρα πάνω σε αυτό το λόγο. Dhe e sjell bisedën mbi këtë çështje, mbi këtë temë. Και του λέει ότι αν δεν γεννηθείς από πάνω, Dhe thotë vëllezër, nëse dikush nuk lind nga lart, δεν μπορείς να δεις τη βασιλεία των ουρανών. nuk mund të shohë mbretërinë e qiellit. Εδώ θέλω να προσέξουμε. Δεν μπορείς από μόνος σου να γεννηθείς. Dua t'u them diçka vëllezër, ta kemi të gjithë kujdes, askush nuk mund të rilind nga vetja e tij. Έρχεται από πάνω. Vjen nga lart. Είναι επέμβαση Θεού αυτό. Është vendimi dhe forca e Perëndisë kjo. Είναι σφραγίδα Θεού αυτό. Është vula e Perëndisë kjo. Και λέει τώρα ο Νικόδημος. Kthehemi përsëri vëllezër te letra te Ungjilli sipas Gjonit kapitulli 3. Πώς μπορεί να γεννηθεί ένας γέρος, θα μπει δεύτερη φορά στην κοιλιά της μητέρας του και θα γεννηθεί. Thotë rreshti 4, e pyet Nikodemi, po si mund të lind njeriu kur është plak? A mund të hyjë për së dyti në barkun e nënës së vet dhe të rilind? Παρόλο που ήξερε τόσο πολλά σαν διδάσκαλος του Ισραήλ, Pavarësisht se i dinte shumë mirë gjërat si mësues e Izraelit, δεν πήγαινε το μυαλό του στα ουράνια ποτέ. mendjen e tij nuk e kishte te gjërat qiellore kur. Το μυαλό του είναι στα επίγεια, όπως είναι και το δικό μας μυαλό. Mendja e tij ishte te gjërat toksore, ashtu sikurse është edhe mendja jon. Εμείς
Ό,τι μας λέει ο Κύριος προσπαθούμε να το συγκρίνουμε με κάτι επίγειο που έχουμε δει. Neve çfarëdo që na thot Zoti, domethënë gjëra qellore, mundohemi ta krahasojmë me gjëra domethënë toksore që kemi parë. Τα ουράνια πώς θα τα καταλάβουμε? Gjëra qellore si do mund t'i kuptojmë neve? Αφού λέει η Γραφή ότι εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, Fjala e Zotit thot ato gjëra që syri ynë nuk i ka parë, αυτή δεν άκουσε, veshi ynë nuk i ka dëgjuar, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, në zemrën e njerëzve nuk kanë hyrë, τα οποία ο Θεός ετοίμασε σε αυτούς που αγαπάνε. janë ato gjëra që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Πώς να το εννοήσει τώρα ο Νικόδημος που Si είναι mundet? με σάρκα όπως είμαστε κι εμείς? Si mundet që ta kuptojë Nikodemi këtë gjë? Është mishor, ashtu sikurse edhe neve. Και σκέπτεται το μυαλό του ανθρώπινα όπως το δικό μας μυαλό. Dhe mendja e tij prandaj i bën edhe këtë pyetje, mendon në ana njerëzore. Si mund të lind njeriu, domethënë, të futet përsëri në barkun e nënës së vet? Ξέρει ότι για να γεννηθεί ένας άνθρωπος γεννιέται με το φυσιολογικό τρόπο που ξέρουμε. E di shumë mirë, prandaj i kthen edhe këtë përgjigje që një njeri të lindi do të lind nga barku i nënës së vet. Μεγαλώνει το παιδί μέσα στην κοιλιά της μητέρας του και έρχεται η ώρα που βγαίνει στον κόσμο αυτό. Rritet fëmia në barkun e nënës së vet derisa vjen ora që del dhe jeton në këtë botë. Ο Κύριος μας επιμένει σε αυτό Zoti ynë vazhdon edhe ngulmon në këtë çështje. και του λέει αλήθεια, αλήθεια σου λέω, Dhe i thot, në të vërtetë po të them, εάν κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Τώρα μας λέει θα γεννηθεί με το νερό και με το πνεύμα. Tani fillon edhe na shpjegon dhe na thot do lindi nga uji dhe nga fryma. Και περιγράφει τώρα εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι ο λόγος, το νερό τώρα να δούμε ποιο είναι. Dhe shikon edhe na shpjegon fjalë e Zotit se çfarë është uji tani. Το νερό είναι ο λόγος του Θεού. Uji është fjala e Perëndisë Και το πνεύμα είναι το πνεύμα το Άγιο. dhe fryma është fryma e shenjtë. Και θα σας φέρω να δείτε πού το λέει αυτό η Γραφή. Do t'ua them këto gjëra ku i thot fjala e Zotit këto. Πρώτα απ' όλα το λέει στον Ιάκωβο στο πρώτο κεφάλαιο και 18 εδάφιο. 18 και το 19, πρώτο κεφάλαιο Ιακώβου. Για διαβάστε το. Atëre kapitulli i parë të letra e apostullit Jakob, rreshti 17 dhe rreshti 18. Çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së larti dhe zbret nga Ati i dritave pranë të cilit nuk ka ndërrim dhe asnjë ndryshimi. Ai na ngjizi me vullnetin e Tij me anë të fjalës të së vërtetës që ne të jemi fryti i parë i krijesave të Tij. Εδώ τώρα λέει ότι με την ίδια του τη θέληση μας γέννησε. Këtu na thotë që me vullnetin e Tij na lindi, na rilindi. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να γεννηθεί εάν δεν το θέλει ο ουρανός, ο πατέρας ο ουράνιος. Domethënë askush nuk mund të rilindi nëse nuk do Ati Perëndia, nuk vjen nga qielli kjo. Για να γεννηθεί κάποιος πρέπει λοιπόν να το θέλει ο Κύριος. Që të rilindi ndokush duhet patjetër që ta doj Zoti që të bëhet kjo. Γι' αυτό λέει εξιδίας με την ίδια του τη θέληση μας γέννησε. Për këtë arsye na thot këtu që me vullnetin e Tij na rilindi. Προσέχτε τώρα, δια του λόγου της αληθείας. Keni kujdes tu ku thot me anë të fjalës të së vërtetës, te 18. Για να γεννηθεί λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να επέμβει ο λόγος της αλήθειας. Që të rilindi ndokush duhet patjetër domethënë që të veprojë fjala e së vërtetës. Όχι οποιοσδήποτε λόγος. Jo çdo lloj fjale në këtë botë. Ο λόγος της αλήθειας που είναι του Ευαγγελίου. Fjala e së vërtetës që është ungjilli i Perëndisë.
Εάν θα πάμε, και μάλιστα εδώ το λέει αναγέννηση, δηλαδή θα σε κάνει σε ξαναγεννάει δηλαδή δεύτερη φορά. Do më thënë, kur e përmend fjalën rilindje, do të thotë që lind përsëri nga qielli, si diskutohet. Αν θα πάμε τώρα στο πρώτη επιστολή του Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, Ναι. διαβάστε το 23 εδάφιο. Letra e parë e Apostull Pjetër, kapitulli i parë, rreshti i 23. Και το 24, διαβάστε και τα δύο. Po, 23 dhe 24. Sepse jeni rilindur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që mbetet për jetë, sepse çdo mish është si bari dhe çdo lavdi njeriu si lule e barit. Bari i thahet dhe lulja bie, por fjala e Zotit mbetet për jetë dhe kjo është fjala që është shpallur. Τώρα, το σπέρμα του ανθρώπινου είναι φθάρτο, είναι σάρκα. Γι' αυτό και γεννάμε ένα παιδί που έχει σάρκα. Όπως η δικιά μας. Po, e njeriut është e prishme, domethënë lind një fëmijë, ne? Η αναγέννηση όμως γίνεται με ένα άλλο σπέρμα που είναι άφθαρτο. Rilindja e njeriut bëhet nga një farë e cila është e paprishme. Και μας εξηγεί τώρα ποιο είναι αυτό. Dhe na shpjegon fjalë e Zotit tani se kush është kjo. Δια του λόγου του Θεού του ζώντος κειμένοντας τον αιώνα. Me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë që mbetet për jetë. Η αναγέννηση δηλαδή γίνεται με το λόγο του Θεού τώρα. Pra rilindja e njeriut bëhet nëpërmjet fjalës së Perëndisë. Όχι οποιοδήποτε λόγο, το λόγο του Θεού. Jo nga çfarëdo lloj fjale, por nga fjala e Perëndisë. Και θα μας πει μετά πιο κάτω ότι η δόξα του ανθρώπου λέει είναι όπως η σάρκα είναι όπως το χορτάρι. Dhe shpjegon më poshtë thotë se çdo mish njeriu është si bari. Και η δόξα του ανθρώπου όπως το άνθος του χόρτου. Dhe çdo lavdi njeriu si lulja e barit. Όπως ξεραίνεται το χορτάρι και το άνθος του πέφτει, Ashtu sikurse bari thahet dhe lulja bie, έτσι είναι ο σαρκικός άνθρωπος, αυτό θέλει να μας πει. kështu është edhe njeriu mishor, do të na thojë. Ο λόγος όμως του Θεού τώρα θα μας πει, μένει στον αιώνα, δεν Por πεθαίνει. fjala e Zotit mbetet për jetë. Δεν είναι για λίγο όπως είναι το χορταράκι που ξεραίνεται και η δόξα του τελειώνει. Nuk është për pak, ashtu sikurse njeriu edhe lavdia e tij. Αυτός τώρα ο λόγος είναι αιώνιος. Kjo fjalë për cilën na shpjegon fjala e Zotit, pra fjala e Perëndisë, është e përjetshme. Και αυτό το λόγο ευαγγελιστήκατε. Ακούσαμε δηλαδή αυτόν τον ωραίο λόγο. Po, dhe kjo fjalë u është shpallur edhe juve tani dhe u shpallim, thotë fjala e Zotit. Μέσα τώρα στο βάπτισμα είναι και μέσα τώρα στη γνώμη στο λόγο του Θεού είναι και το βάπτισμα στο νερό. Brenda te fjala e Perëndisë është edhe pagëzimi në ujë. Θα δούμε τι πρέπει να πιστέψει ο άνθρωπος παρακάτω. Do shikojmë se çfarë duhet të besojë njeriu, më poshtë do ta shpjegojmë këtë gjë. Γιατί λέει όποιος πιστέψει θα μας πει ποιο λόγο πρέπει να πιστέψουμε. Sepse thot fjala e Zotit, kushdo që do besoj, na thot te kush do besoj, και βαπτιστεί αυτός θα σωθεί. dhe pagzohet dhe do pagzohet në ujë, ai do shpëtohet. Μέσα δηλαδή στο κήρυγμα του λόγου υπάρχει και το βάπτισμα στο νερό. Brenda te predikimi i fjalës ekziston edhe pagëzimi në ujë. Για να πεθάνει τώρα ο παλιός άνθρωπος Që të vdesi tani njeriu mishor, njeriu i vjetër, και να ζει ο νέος, ο αναγεννημένος τώρα. që të rroj tashme njeriu i ri, njeriu frymor, njeriu i rilindur. Πάμε πάλι στον Ιωάννη να δούμε στο τρίτο κεφάλαιο, να δείτε πόσο ωραία το λέει. Kthehemi përsëri vëllezër tek Ungjilli sipas Gjonit, te kapitulli 3 atje ku ishim në fillim. Του λέει αυτό που γεννιέται λέει στο 6 από τη σάρκα είναι σάρκα. Και αυτό που γεννιέται από το πνεύμα είναι πνεύμα. Thotë rrishti 6 çka lindur nga mishi është mish, por çka lindur nga fryma është frymë. Είναι άλλο πράγμα η γέννηση η ανθρώπινη και άλλο πράγμα αυτή η γέννηση η άνωθεν, η ουράνια.
Është tjetër gjë lindja nga njeriu, domethënë nga groja, dhe tjetër gjë është lindja nga qielli, nga Zoti. Του λέει τώρα μη θαυμάσεις που σου είπα πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Dhe thotë rreshi i 7, mos u mrekullo që të thash duhet të lindesh, të rilindesh, Γιατί τα πνευματικά δεν φαίνονται με το μάτι το ανθρώπινο sepse gjërat frymore nuk mund të shikohen nga njerëz mishor. και τους φέρνει το παράδειγμα του ανέμου. Edhe për t'ia shpjeguar këtë gjë, sjell shembullin e erës. Ο άνεμος λέει πνέει όπου θέλει, Era frym ku të doj, ακούς τη φωνή του, ti e dëgjon zërin e tij, erës, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. por ti nuk e di as nga vjen as ku po shkon. Εμείς δηλαδή δεν βλέπουμε πώς ο άνθρωπος μπαίνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, ο Λόγος του Θεού και αναγεννάται. Neve nuk i shikojmë për shembull mënyrën se si vepron Perëndia, që fjalë e Perëndis futet brenda në zemrën e tij, edhe fryma e shenjtë, edhe e rilind njeriu, nuk e shikojmë. Εμείς δεν βλέπουμε τα μόρια του αέρα την ώρα που περνάνε, δεν τα βλέπεις με το μάτι το γυμνό. Asherën nuk e shikojmë me këta sy tan mishor se si vepron, nga vjen. Το καταλαβαίνουμε όμως ότι τώρα φυσάει αέρας. Thjesht e kuptojmë që tani fryn era. Πώς το καταλαβαίνουμε? Si e kuptojmë neve këtë? Εμείς εδώ στα νησιά που είμαστε έχουμε τη θάλασσα. Neve këtu në ishull ku jemi, për shembull jemi në mes të detit. Μόλις τη δούμε ξέρουμε και πόσος αέρας είναι. Neve këtu për shembull jemi në gjendje të kuptojmë edhe erën kur fryn, do fry shumë. Όταν είναι ένα μποφόρ, δύο είναι σαν λάδι η θάλασσα. Kur është 1 apo 2 bufor, domethënë fuqia e erës është si punë e vajit. Όταν είναι μηδέν είναι όπως το λάδι, εντελώς ακίνητο, δεν μπορεί να το δεις ποτέ Kur μηδέν. është 0, deti është kaq i qetë sa Όταν όμως αρχίζει και βλέπουμε κάτι άσπρα κυματάκια, kur shikojmë valët e detit, domethënë që fillojnë bën çik të bardha, λέμε μόλις φανούν τα αρνά και έχουμε 4 μποφόρ με 5. do shikojmë pasaj që avash do forcohet era dhe do shkoj 4 apo 5 bufor. Δεν βλέπουμε τα μόρια του ανέμου που περνάνε, Nuk e shikojmë atë erën kur fryn, αλλά βλέπουμε τη θάλασσα και λέμε σήμερα έχει τόση δύναμη ο άνεμος. shikojmë detin edhe mund të përcaktojmë që kaq mund të jetë fuqia e erës, e valëve të Δεν το detit. βλέπεις όμως με το γυμνό μάτι. Por nuk mund ta shikojmë me këtë syrin ton mishor. Έτσι και το πνεύμα δεν φαίνεται με το γυμνό μάτι, Kështu edhe fryma nuk mund të shikohet dhe të kuptohet me syt tan mishor. τον αέρα τον καταλαβαίνουμε από τη βοή, από το θόρυβο που κάνει, από τα Αέρα δέντρα μου τα- που κουνάει. E kuptojmë nga zhurma kur fryn, Αλλά δεν βλέπουμε τα μόρια του αέρα που περνάνε, δεν τα βλέπεις. por nuk shikojmë për shembull drejtimin e erës kur fryn. Έτσι είναι λέει και αυτός που γεννιέται άνωθεν, γιατί είναι πνεύμα, δεν μπορεί να το δεις το πνεύμα. Kështu edhe ai njeri që rilind, domethënë është një njeri frymor dhe nuk mund të shikojmë dhe as të kuptojmë frymën si vepron. Και του λέει τώρα, και απεκρίθηκε ο Νικόδημος, πώς μπορούν να γίνουν αυτά. Dhe i thot Nikodemi kur i dëgjon tërë këto fjalë që shpjegohen Zoti ynë, i thot si mund të ndodhin këto gjëra? Του λέει ο Κύριος μας, είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και δεν τα ξέρεις. Zoti ynë i thot, ti je mësuesi i Izraelit dhe nuk i di këto gjëra. Εκείνο το οποίο, αλήθεια σας λέω, εκείνο το οποίο εξεύρωμε, λαλούμε, και εκείνο το οποίο είδαμε, μαρτυρούμε. Në të vërtet po të them se ne flasim ato që dim dhe dëshmojmë ato që pam. Δηλαδή, ο Νικόδημος τώρα είναι επίγειος άνθρωπος Nikodemi është një njeri mishor, toksor. και μιλάει πώς θα γεννηθώ. Θα μπω δεύτερη φορά στη κοιλιά της μητέρας μου. Μιλάει με επίγεια λόγια και επίγεια πράγματα. Dhe nga ana mishore, toksore, kështu flet gjëra që ndodhin këtu në tokë, domethënë që një njeri të lindi do të jetë në barkun e nënës së tij derisa të vijë ora që të dali. Ο Κύριος μας όμως κατέβηκε από τον ουρανό τώρα. Zoti, të kemi parasysh vëllezër që zbriti nga qielli. Εκεί είναι άφθαρτα, αιώνια, άλλα πράγματα. Gjërat qiellore janë të paprishme, të padukshme, janë qiellore.
είναι οι άγγελοι που είναι αθάνατοι. Janë engjëjt që janë të pavdekshëm. Εκεί πέρα τα πράγματα, είδε τον πατέρα που κανείς μας από εμάς δεν έχει δει τον πατέρα. Ka parë atin që askush nga ne nuk e ka parë atin. Γι' αυτό και μας μίλησε για τον πατέρα, γιατί κανένας άλλος δεν έχει δει τον πατέρα. Për këtë arsye na foli për atin, sepse askush nga ne nuk e pa atin ndonjëherë. Η Γραφή λέει ότι τον Θεόν ουδής είδε ποτέ δεν είδε κανένας τον Θεό. Vetë Jezusi thotë që askush nuk e pa ndonjëherë atin Perëndin. Ο μονογενής Υιός τώρα, αυτός που είναι στον κόλπο του πατέρα, εκείνος μας τον φανέρωσε. I vetëm linduri prej atit që është në domethënë pranë tij, i vetmi është ai që e pa. Ήταν πάντοτε με τον πατέρα, μπορεί να μας πει για τον πατέρα. Ishte gjithmonë me atin Perëndin, prandaj mund na flasi për atin Perëndin. Εμείς τώρα τι να καταλάβουμε, προσπαθούμε με το δικό μας μυαλό λίγο να εννοήσουμε. Neve çfarë mund të kuptojmë? Mundohemi sadopak me mendjen tonë që ti kuptojmë. Και ζητάμε από τον Κύριο να μας ανοίξει τη διάνοια. Dhe i kërkojmë dhe i lutemi Zotit që të na hapi mendjen për të kuptuar këtë gjë. Πώς γίνεται τώρα η γέννηση? Si mundet tani, si ndodh tani rilindja? Θα δούμε ένα πρακτικό παράδειγμα. Do t'ju jap një shembull praktik. Γιατί όπως είπαμε είναι από τον ουρανό, δεν είναι γιατί εμείς το κάνουμε, ο Θεός το κάνει. Ashtu sikur se u thash përpara, është diçka qellore, nuk është se neve njerëzit mundohemi që ta bëjmë këtë gjë, të rilindin. Είναι η Μαριάμ, η μητέρα του Κυρίου μας στη Ναζαρέτ. Është Maria, nëna e Jezusit Zotit ton në Nazaret. Και στέλνει ο Θεός ένα άγγελο, το Γαβρίλ, και της μιλάει. Dhe dërgon Zoti ynë angjëllin Gabriel dhe fillon t'i flasi Marias. Της λέει τώρα Ευαγγέλιο. I thot tani ungjillin. Την Ευαγγέλισε. Ungjillizoi atë. Της είπε ένα λόγο ωραίο, αληθινό. I tha një fjalë të bukur, të shkëlqyer, të vërtet. Ότι θα γεννήσει ένα γιο, θα ονομαστεί Υιός Θεού. Që do të lindë një bir që do quhet biri i Perëndis. Θα είναι μέγας, θα κάτσει στο θρόνο του Δαβίδ του πατέρα του. Do jetë i madh, do ulet në tronin e Davidit për jetë. Η Μαριάμ δεν καταλαβαίνει, όπως τον Νικόδημο. Maria mbasi i tha këto gjëra angjëllin, nuk kuptoi asnjëna këto. Λέει, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εγώ δεν γνωρίζω άντρα. I thot, si mund të ndodhin këto gjëra që më the? Unë nuk njoh burr. Προσέχετε, της λέει ο άγγελος. Πνεύμα Άγιο θα έρθει πάνω σου. Keni kujdes se çfarë i thot angjëlli. Fryma e Και shenjtë, δύναμης του υψίστου θα σε επισκιάσει. fryma e shenjtë do të vijë mbi ty dhe po të ipes αυτό το τελευταίο. Δύναμη του Κυρίου θα σε σκεπάσει έτσι από πάνω. Dhe fuqia e Perëndis do të mbuloj me praninë e tij. Και η Μαρία σκέφτεται Dhe Maria mendohet në këtë moment. να γίνει σε μένα αυτό ή να μην γίνει. Do bëhet e mua kjo apo nuk do bëhet? Αν σκεφτόταν απλά ανθρώπινα, Në qofse do mendonte thjesht si njeri, θα έλεγε θα με διώξει ο αρεβωνιαστικός μου, do thoshte pastaj që i fejuari im do të më dëbojë, θα με λιθοβολήσουν οι Φαρισαίοι, farisejnë do më godasin me gur, αλλά ο άγγελος είπε ότι η συγγενή σου Ελισάβετ είναι και αυτή έγκυος και είναι 6 μηνών. por angjëlli thot edhe e afërmja jote Elisabeta, edhe ajo do të lindi një fëmijë tani që është, në mos gaboj 9 muaj. Προσέχτε τώρα τι λέει η Μαριάμ. Ιδού η δούλη του Κυρίου να γίνει σε μένα κατά το λόγο σου. Kini kujdes tani se çfarë përgjigje i kthen Maria. Ja shërbëtoria jote u beft sipas vullnetit. Το Άγιο τώρα σπέρμα είναι το Ευαγγέλιο, είναι ο λόγος που της έρχεται από τον ουρανό όμως, όχι οποιοσδήποτε λόγος. I shpjegon tani që fara, domethënë që do vite ty, është i fare e shenjtë që vjen nga qielli, që ti do të lindësh atë që do quhet biri i Perëndis, jo nga njeriu. Η Μαριάμ είναι ένα ανθρώπινο σκεύος. Maria është një krijesë toksore. Δεν μπορεί όμως ο Χριστός να έρθει να γεννηθεί μέσα της εάν εκείνη δεν το θέλει. Nuk do mundte që Krishti të lindte brenda saj nëse ajo nuk do ta dëshironte këtë gjë, nuk do ta pranonte. Ο
Ο άγγελος περιμένει. Engjëlli priste se çfarë përgjigje do t'i kthente Maria. Και μόλις λέει η Μαρία να γίνει το θέλημά σου, Dhe sa i thot Maria këtë përgjigje që vullneti yt le të bëhet, αναχώρησε ο Γαβριήλ. engjëlli Gabriel u largua. Γιατί μόλις είπε το σπέρμα είναι ο λόγος που άκουσε. Fara është fjala që dëgjoi. Η καρδιά της τώρα, της Μαρίας, είναι θα λέγαμε η μήτρα. Zemra e Marijës është ajo që do ta marrë fjalën. Έτσι δεν διαβάσαμε, θα αποσπάσω τη λίθινη καρδιά και θα τους κάνω σάρκινη καρδιά, θα την αλλάξω αυτήν την καρδιά. Kështu nuk lexuam, do ta thyej atë zemër të ashpër prej guri dhe do t'u jap një zemër të butë prej mishi. Έρχεται τώρα το Πνεύμα το Άγιο, Vjen tani fryma e shenjtë, γιατί το Πνεύμα το Άγιο ζωοποιεί τα πάντα. sepse fryma e shenjtë vëllezër gjallëron të gjitha gjërat. Όλα τα σπέρματα στη γη, να ξέρετε, τα ζωοποιεί το Πνεύμα το Άγιο. Όλα τα όλα τα σπέρματα που υπάρχουν πάνω στη γη. Αν δεν τα ζωοποιείς τα Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να ζεις Të τίποτα. gjitha fara, domethënë në këtë tokë i jep jetë fryma e Perëndisë. Αν θέλετε, μπορείτε να το δείτε αυτό. Είναι στον 104 ψαλμό. Nëse doni edhe ta lexoni këtë që thash tani së fundi, është te Psalmi 104. Ναι, 104 και διάβασε το 30 εδάφιο. Është vëllezër te Psalmi 104, rreshti i 30. Psalmi 104, rreshti i 30. Ti dërgon frymën tënde dhe ata krijohen. Kështu ti ripërtërin faqen e dheut. Δηλαδή, την άνοιξη την κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Për shembull, pranverën e bën fryma e shenjtë. Το στέλνει ο Κύριος E dërgon Zoti και αυτό μπαίνει μέσα σε όλα τα σπέρματα την άνοιξη dhe e dërgon domethënë të gjitha farat që do çelen do bëhen në pranverë και βλέπουμε ξαφνικά όλη τη φύση να ζωντανεύει. dhe shikojmë papritur që natyra fillon edhe gjallërohet. Τα πάντα δηλαδή τα ζωοποιεί το Πνεύμα το Άγιο. Pra të gjitha gjërat i ripërtërin fryma e Perëndisë. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος πει δέχομαι το Λόγο του Θεού, E njëjta gjë është edhe me njeriu. Kur njeriu thotë që e pranoi fjalën e Perëndisë, θα πούμε ποιο λόγο δεν πρέπει να δεχτεί, do ta shpjegojmë më poshtë se cilën fjalë duhet të pranoj. τότε μπαίνει μέσα του το Πνεύμα το Άγιο, ζωοποιεί αυτό το λόγο Atëre futet brenda fryma e Perëndisë, e ripërtërin këtë, e rigjallëron këtë, e lind këtë fjalë και έχουμε ένα νέο άνθρωπο. dhe që nga i moment kemi një njeri të ri. Αυτός τώρα ο άνθρωπος είναι πολίτης του ουρανού. Ky njeri që nga ky moment është qytetar qiellor. Θα λέγαμε έχει τη βίζα στο χέρι του για να μπει στον ουρανό. Atëre mund të themi që nga ky moment ka vizën qiellore për të hyrë atje në qiell. Aleluja. Τώρα, θα μας πει στο κατά Ιωάννη, πάμε στο τρίτο κεφάλαιο να δούμε Kthehemi ποιο λόγο përsëri, πρέπει να πιστέψουμε kthehemi για να përsëri vëllezër γεννηθούμε άνωθεν. tek Ungjilli sipas Gjonit te kapitulli 3 dhe na shpjegon tashmë cilën fjalë duhet të besojmë. Ne. Για διαβάστε από το 12 μέχρι το τέλος. Lexojmë atëre te kapitulli 3 tek Ungjilli sipas Gjonit nga rreshti i 12 deri te 21. Nëse ju fola për gjëra toksore dhe ju nuk besoni, si do të më besoni nëse ju flas për gjëra qiellore? Askush nuk u ngjit në qiell përveç se atij që zbriti nga qielli, pra biri i njeriu që është në qiell. Dhe ashtu si Mojsiu e ngriti lart djathrin në shpletëtir, kështu duhet të ngrihet lart biri i njeriu, që kushdo që beson në të mos humbas por të ketë jetë përjetshme. Sepse Perëndia deshi aq shumë botën sa dha birin e tij të vetëm lindur që kushdo që beson në të mos humbas por të ketë jetë përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënojë botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Ai që beson në të nuk dënohet, por ai që nuk beson tashmë është dënuar, sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndisë. Tani gjykimi është ky: drita erdhi në botë
dhe njerëzit deshin errësirën më tepër se dritën, sepse με το 21. se veprat e tyre ishin të mbrapshta, sepse kushdo që bën gjëra të mbrapshta e urren dritën, dhe nuk vjen te drita që të mos zbulohen veprat e tij. Por kush bën të vërtetën vjen te drita që veprat e tij të zbulohen, sepse u bën në Perëndin. Amin. Εδώ τώρα μας λέει τι πρέπει να πιστέψουμε. Këtu tani na thot se çfarë duhet të besojmë. Ότι κανένας άλλος δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Χριστός μας. Këtë na shpjegon te rreshti 13, thot askush nuk u ngjit në qiell, përveç se atij që zbriti nga qielli, pra birit i njeriu që është në qiell, Krishti Zoti ynë. Δηλαδή να ξεχωρίσουμε το πρόσωπο του Χριστού από όλα τα άλλα πρόσωπα. Pra të veçojmë personin e Krishtit, pra Krishtin Zotin ton, nga çdo person tjetër. Μην πεις ότι είναι ο Χριστός και ο Άγιος Προκόπιος. Mos thuaj që Krishti është një Ένας Άγιος, Shenjtë. Παύλος. ne. Έτσι. Είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό. Është vetëm Krishti dhe vetëm Krishti që zbriti nga qielli dhe askush tjetër. Μην πεις ο Χριστός και η μητέρα του. Mos thuaj Krishti dhe nëna e tij Maria. Μόνο ο Χριστός. Vetëm Krishti. Γιατί κανένας άλλος δεν είδε τον πατέρα. Προσέξτε, τα αιώνια δεν τα έχει δει κανένας άλλος. Sepse askush përveç Krishtit nuk e pa Perëndin. Και δεν μπορεί ένας επίγειος να μας κάνει ουράνιους, πρέπει ο ουράνιος να μας κάνει ουράνιους. Dhe nuk mundet që askush tokësor të na bëj qellor, po duhet qellorit na bëj qellor. Αλλά κανένας άλλος δεν κατέβηκε από τον ουρανό, μόνο ο Χριστός. Dhe askush tjetër nuk zbriti nga qielli përveç se Krishtit. Πρέπει λοιπόν να πιστέψουμε ότι είναι το μοναδικό πρόσωπο που μας λέει τι υπάρχει σε αυτή τη βασιλεία. Duhet të besojmë që është i vetmi person, Jezu Krishti Zoti ynë, që na tregon se çfarë ka në këtë mbretëri. Θα δούμε σε επόμενα μαθήματα ότι αυτός είναι και ο βασιλιάς. Dhe do shikojmë edhe te mësimet e tjera që ai është vetë mbreti. Και αυτός τώρα πρέπει να ανέβει πάνω στο σταυρό, όπως ο Μωυσής ψωσε στον όφη, έτσι πρέπει και ο Χριστός μας να πεθάνει. Dhe ai duhet të ngrihet lart në kryq që të vdesi për mëkatet tona, ashtu sikur se Mojsiu ngriti lart gjapri. Δηλαδή επειδή οι Ισραηλίτες είχαν αμαρτήσει, Domethënë, sepse i izraelitët kishin mëkatuar, τους δάγκωναν τα φίδια και πέθαιναν. i kafshonin gjaprind edhe vdisin. Και λέει, το φίδι είναι το καταραμένο ζώο. Dhe e shpjegon fjalë e Zotit që gjapi është një kafshë mallkuar. Και είχε πει ο Θεός στον Μωυσή, βάλε ένα χάλκινο φίδι μέσα στο στρατόπεδο μεγάλο να το βλέπουν από παντού. I kishte thënë Zoti Mojsiut, i kishte dhënë këtë urdhërim, bëj një gjarpër prej broncit dhe mbaje lart që i gjithë populli i Izraelit ta shikojë. Και όταν ένα άνθρωπο τον δαγκώνει το φίδι, Dhe kur një njeri e kafshon gjarpri, θα ρίχνει μία ματιά πάνω σε αυτό το νόφι nëse do hedhë sytë tek ai gjarpri prej bronzit që do rregulloi, do bëj Mojsiu, και θα θεραπεύεται. do shërohet. Αν δεν το έλεγε ο Κύριος, δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Nëse nuk do ta thoshte Zoti këtë gjë, askush nuk do ta kuptonte. Το φίδι είναι καταραμένο, αλλά ο Κύριος μας έγινε κατάρα για να ζήσουμε εμείς. Gjarpi është një kafshë mallkuar, por vetë Zoti ynë u bëi mallkuar, domethënë në kryq sipas ligjit për të na shpëtuar neve. Ανέβηκε λοιπόν πάνω στο σταυρό και με μία ματιά τώρα στο Χριστό σβήνει η αμαρτία σου. U ngrit atij lart në kryq edhe me një shikim, domethënë që mund të bëjmë ne, fshihen mëkatet tona. Φεύγει δηλαδή το δηλητήριο που θα σε σκότωνε. Ikën ai helmi që do na vdiste. Το άλλο που πρέπει να πιστέψουμε είναι ότι τόσο πολύ σε αγαπάει ο Πατέρας, Edhe tjetra që duhet të besojmë është kjo, që kaq shumë na deshi Perëndia, που έδωσε για μας το γιο του το μονογενή. që dha për neve birin e tij të vetëm lindur. Δεν τον έδωσε για κάποια άλλα παιδιά, Nuk është se e dha për disa bij të tjerë, τον έδωσε για ένα κατώτερον που είμαστε εμείς, por e dha për dikë që është më i vogël se ai, domethënë për neve njerëzit και αμαρτωλό. dhe mëkatarët. Και έδωσε το γιο του να πεθάνει για να μην πεθάνουμε εμείς.
dhe e dha birin e tij që të vdesi, që të mos vdesim neve. Αυτό το έκανε μόνο και μόνο γιατί μας αγάπησε. Këtë e bëri vetëm e vetëm sepse na deshin me dashuri të përjetshme. Δεν υπάρχει εξήγηση σε αυτό. Nuk ka shpjegim për këtë gjë që folëm tani. Δηλαδή μια μάνα κάνει τα πάντα για να ζήσει το παιδί της. Do me thënë, nena, çdo nen bën gjithçka që të jetojë biri i saj. Δεν την αναγκάζει το παιδί να τα κάνει. Dhe ti? Δεν την αναγκάζει το παιδί, είναι μικρό βρέφος να το κάνει. Ne, nuk e detyron fëmijën e tij ta bëjë, se është i vogël. Αλλά η μάνα το αγαπάει και θέλει να ζήσει. Por nena e do dhe do që fëmija e tij të rrojë. Τόσο απλό. Kaq thjesht. Έτσι ο πατέρας ουράνιος δεν θέλει να πεθάνουμε, θέλει να ζήσουμε. Kështu dhe aty në qellor nuk do që neve të vdesim, por do që të rrojmë të gjithë. Και αυτό το 16 εδάφιο τώρα, 15 και 16, το 16 εδάφιο είναι ένα από τα σπουδαιότερα εδάφια που έχει μέσα η Γραφή βέβαια. Dhe rreshti 16 këtu është një ndër vargjet më studiose që ka Ungjilli i Perëndisë. Έδωσε το γιο του για να μην απολεστούμε, αλλά να έχουμε ζωή αιώνια. E dha birin e tij që të mos humbasim, por që të kemi jetë përjetshme. Γιατί θα δούμε ότι αυτή η βασιλεία είναι αιώνια. Se do shikojmë më pas që kjo mbretëri është e përjetshme. Τώρα προσέχτε εδώ ένα μυστικό. Kini kujdes tani një mister. Εάν κάποιος δέχεται το Χριστό, θα τον αναγεννήσει ο Κύριος. Në qoftë se dikush do ta pranojë Krishtin, do ta rilindi Zoti. Πότε παίρνεις αρνητική βίζα, δεν σε δέχεται ο Κύριος. Kur nuk të mohon, kur të mohon Zoti që nuk e mirë këtë vizë qellore. Και σου λέει δεν μπορείς να μπεις εσύ στον ουρανό. Dhe të thotë në këtë mënyrë që nuk mundesh që të futesh në mbretërinë e qiellit. Όποιος αγαπάει την αμαρτία πιο πολύ από τον Κύριο. Όποιος αγαπάει την αμαρτία. Πιο πολύ από τον Κύριο, ναι. Αυτός δεν μπαίνει. Kush do mëkatin dhe nuk do Zotin, ai nuk futet në mbretërinë e qiellit. Αυτόν δεν του δίνει ο Κύριος σωτηρία, δεν του δίνει βίζα να μπει στον ουρανό. Këtij personi nuk i jep Zoti shpëtimin, domethënë vizën për të hyrë në mbretërinë e qiellit. Δεν μπορεί να τον κάνει παιδί του. Nuk mundet që ta bëj birin e tij. Γιατί εδώ είπαμε δεν είναι μια απλή βίζα, σε κάνει παιδί του, σε κάνει κληρονόμο του ουρανού. Nuk është puna thjesht për një vizë, por të bën birin e tij, të bën trashëgimtar të mbretërisë qiellore. Και λέει στο 20, όποιος πράττει φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως. Dhe thotë rreshti 20, sepse kushdo që bën gjëra të mbrapshta, e urren dritën dhe nuk vjen te drita. Όποιος λοιπόν άνθρωπος είναι ειλικρινής και πει Κύριε ναι είμαι αμαρτωλός, με σώζεις. Kushdo njeri që ka një zemër të përulur edhe thotë jam mëkatar Zot, më shpëton. Θα τον σώσει ο Κύριος. Do ta shpëtoj Zoti këtë njeri. Θα του δώσει οπωσδήποτε τη σωτηρία για να μπει σε αυτή τη βασιλεία. Do t'i japi patjetër shpëtimin që të futet në mbretërinë e qiellit. Οποιοσδήποτε όμως αγαπά κάτι επίγειο παραπάνω από αυτή τη βασιλεία, δεν του δίνει τη... Kushdo njeri që do më shumë gjëra toksore se sa Zotin, nuk mund të futet në mbretërinë e qiellit. Καταλάβατε πολλές φορές γιατί φωνάζουμε και λέμε αδερφοί, μην αγαπάτε τον κόσμο. E kuptoni vëllezër që shpesh herë themi atë që thot fjalë e Perëndis, vëllezër mos e doni botën. Μηδέτα είναι το κόσμο. Όποιος αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατέρα δεν είναι σε αυτό. As gjërat e botës, sepse kushdo do botën, dashuria e Perëndis nuk qëndron në të. Τι αγαπάμε, τον κόσμο, τα χρήματα. Çfarë duam vëllezër? Duam këtë botë, duam parat, Τι αγαπάμε, τη μόδα, την κοσμική. duam botën, duam gjërat e kësaj bote. Τέλος πάντων δεν ξέρω τι μπορεί να αγαπήσει κάποιος. Nuk e di se çfarë mund të doj ndokush diçka më shumë se sa Zoti. Για να γίνεις πολίτης του ουρανού, Që të bëhesh pjesëtar i qytetërisë qiellore, πρέπει να αγαπήσουμε τον Κύριο πάνω από όλα τα επίγεια. ka vetëm një kusht, duhet të duam Zotin Perëndin më shumë se çdo gjë tjetër. Όπως ο πατέρας ο ουράνιος μας αγάπησε πιο πολύ, γιατί έδωσε το γιο του το μονογέννη, πιο πολύ απ' όλα. Ashtu sikurse Ati Perëndia na deshi me një dashuri të tillë
që na deshi më shumë se çdo gjë tjetër, prandaj dërgoi birin e tij. Δεν έδωσε το γιο του για τους αγγέλους, Nuk e dha birin e tij për engjëjt, για μας έδωσε το γιο του, për αδερφοί, neve e dha Zoti Perëndia që të na shpëtojë, που είμαστε κατώτεροι από τους αγγέλους. që jemi më të ulët e më të dobët se sa engjëjt. Γι' αυτό λέμε όλο δόξα, αλληλούια, τον ευχαριστούμε. Për këtë arsye themi edhe vazhdimisht themi lavdi Zot, aleluja, falenderit Zot. Τώρα, ένα χαρακτηριστικό ακόμα, Edhe një karakteristik tjetër dua t'u them, γιατί όπως είπαμε η γέννηση δεν μπορεί να γίνει από μας, την κάνει ο Κύριος. sepse ashtu sikurse u thash që rilindja nuk bëhet nga neve, por që vjen nga Zoti. Η έγκριση δίνεται άνωθεν, δεν δίνεται από μας. Kjo gjë vjen nga lart, nga qielli, nuk vjen nga neve njerëzit. Εμείς δεν μπορούμε να γεννήσουμε έναν άνθρωπο ποτέ. Neve nuk mund të rilindim një njeri, kur? Ο Θεός μόνο γεννάει. Vetëm Perëndia lind nga qielli, nga lart. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε αγγελιοφόροι όπως ήταν ο άγγελος που πήγε στη Μαριάμ. Neve të vetme gjë që mund të bëjmë është që të jemi përcjellës të fjalës së Perëndisë, sikurse ishte engjëlli Gabriel tek Maria. Και να πούμε σε έναν συνάνθρωπο, δέχεσαι το Χριστό σαν σωτήρα σου. Dhe ti drejtohemi tjetrit e pranon Krishtin si shpëtimtarin e jetës tënde. Βέβαια εδώ δεν έχει ακόμα αναστηθεί ο Κύριος. Sigurisht që këto gjëra që i dëgjuam deri tani akoma Zoti ynë nuk ishte ringjallur. Μετά πρέπει να πιστέψουμε και στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Pastaj duhet të besojmë edhe tek ringjallja e Krishtit Zotit tonë. Αυτό μας το λέει ο Πέτρος. Këtë e thot vëllezër edhe te letra e dytë e apostullit Pjetër, vëllezër te kapitulli i parë versi 21. Διαβάστε το. Na to διαβάζω? Ναι, διάβασε το να το ακούσουν οι αδερφοί. Që nëpërmjet tij të besoni në Perëndinë që e ringjalli prej së vdekurish dhe dha lavdi që besimi juaj dhe shpresa të jenë në Perëndinë. Ja, këto janë. Ναι, μας αναγέννησε τώρα με την Ανάσταση. Domethënë na rilindin nëpërmjet ringjalljes. Τώρα, ένα τελευταίο εδάφιο θέλω να διαβάσω για να καταλάβουμε. Dua të lexojmë që ta mbyllim. Ο αναγεννημένος τώρα άνθρωπος Që njeriu i rilindur έχει ένα χαρακτηριστικό. ka një tipar, Δεν αματάνει. nuk qëndron në mëkat, Δεν μένει μόνιμα στην αμαρτία. nuk qëndron në mëkat të vazhdueshëm. Εάν μένει μόνιμα στην αμαρτία, δεν έχει γεννηθεί άνωθεν. Në qoftë se qëndron në mëkat të vazhdueshëm, Για ανοίχτε është i τώρα rilindur. στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, τρίτο κεφάλαιο, Shkojmë atje te ajo që lexuam herën e parë vëllezër, edhe e shpjeguam tek letra e parë e Gjonit, και διαβάστε το 9 εδάφιο. te kapitulli 3 te letra e parë e apostullit Gjon, rreshti 9. Kush lini nga Perëndia nuk qëndron në mëkat, sepse fare e Perëndisë qëndron në të dhe nuk mund të qëndrojë në mëkat sepse lindi nga Perëndia. Όταν λοιπόν κάποιος γεννηθεί τώρα και έχει μπει μέσα του αυτό το άφθαρτο σπέρμα, δεν μπορεί να κάτσει στην αμαρτία. Kur dikush rilind, domethënë nga qielli, nuk mund të bëj, domethënë të qëndrojë në mëkat. Ό,τι και να σας λένε, μας έχει ευλογήσει ο Κύριος, μας έδωσε πνευμάγιο, μη δίνετε σημασία, είστε στην αμαρτία. Çfarëdo që të na thoj ai person që më rilindi Zoti, më bekoi etj, qëndron në mëkat, mos i jepni shumë rëndësi. Διαβάστε τώρα και στο 5 κεφάλαιο, πάλι στην πρώτη του Ιωάννη, από το 1 μέχρι το 5 για να κλείσουμε γιατί πέρασε η ώρα. Στο τρίτο κεφάλαιο dhe? Πέμπτο κεφάλαιο, από το 1 μέχρι το 5. Lexojmë atëherë vëllezër, po këtu te letra e parë Gjonit, kapitulli 5 nga rreshti i parë deri te 5. Kushdo që beson se Jezusi është Krishti ka lindur nga Perëndia, dhe kushdo që do atë që ka ngjizur, do dhe atë që ka qenë ngjizur nga ai. Nga kjo ne dim ti duam bijtë e Perëndisë, kur duam Perëndinë dhe zbatojmë urdhrimet e tij, sepse kjo është dashuria e Perëndisë që ne të zbatojmë urdhrimet e tij, dhe urdhrimet e tij nuk janë të rënda, sepse çdo gjë që ka lindur nga Perëndia
e mundi botën. Dhe kjo është fitoria që e mundi botën, besimi ynë. Cili është ai që e mundi botën? Besë ai që beson se Jezusi është biri i Perëndisë. Amin. Διαβάστε και το 18. Lexojmë edhe 12-ën, po këtu, ai që ka birin ka jetën, ai që nuk ka birin e Perëndisë nuk ka jetën. Βλέπετε. Αυτός τώρα που πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, Ai që beson se Krishti është biri i Perëndisë i gjallë, γεννήθηκε από τον ουρανό. lindi nga Perëndia. Πολλοί λένε ότι πιστεύω ότι είμαι ο Υιός του Θεού. Shumë thonë që kam lindur nga Perëndia, jam biri i Perëndisë, Αλλά το πιστεύουνε. por e besojnë të gjë. Ο Πέτρος όταν είπε εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος, Kur Pietri i tha Zotit që ti je Krishti, biri i Perëndisë i gjallë, του είπε είσαι μακάριος, Zoti thotë je i lumur, Pjetër, γιατί δεν στο αποκάλυψε αυτό σάρκα και αίμα, αλλά ο πατέρας μου είναι της ουρανής. sepse këtë nuk ta zbuloi mishi dhe gjaku, por ati im qellor. Μπορεί να λέει πιστεύω ότι ο Χριστός την αναλύει ψέματα. Ότι είναι ο Mund të Υιός. thoi shumë gjëra për Krishtin, por mund të thoi gënjeshtra. Εάν δεν αγαπάει τους αδερφούς, λέει ψέματα. Në qoftë se nuk do vëllezrit, thot gënjeshtra. Όποιος αγαπά τον πατέρα, αγαπά και το παιδί. Δεν μπορεί να αγαπά το παιδί. Ai që do atin, e sigur që duhet të dojë edhe bijtë e tij, nuk bën vaki që mos të dojë bijtë e tij. Εμείς γιατί είμαστε μαζεμένοι εδώ, δεν θα ήξερε κανένας μας κανένα, αν δεν ήταν ο Χριστός. Dhe arsyeja jon pse ne sot jemi të mbledhur këtu, kjo është pra që na ka mbledhur Krishti, ndryshe askush nuk do dinte se çfarë do bënte. Ούτε θα με ήξερε κανένας από εσάς, ούτε εγώ θα ήξερα κανένας σας. As unë nuk do dija ndokënd prej jush, as juve nuk do të mund të më njihnit mua. Ούτε ποτέ θα είχα έρθει στην Αλβανία. Asnjëherë nuk do kisha ardhur bile as në Shqipëri. Τι είναι αυτό που μας έχει κάνει? Αγαπάμε αυτόν που μας γέννησε και αγαπάμε αυτούς που γέννησε. Cila është ajo që na lidh? Duam atë që na rilindi dhe duam ata që Zoti rilindi, domethënë vëllezërit njëri tjetrin. Το δεύτερο, γι' αυτό να αγαπάμε πολύ όλους τους αδελφούς. E dyta, ti duam të tërë vëllezërit. Το δεύτερο, φυλάμε τις εντολές του. E dyta, pra e para është të duam vëllezërit, e dyta është zbatojmë urdhërimet e tij. Θα μου πει κάποιος, δεν τα καταφέρνω. Do thonë ndokush, po nuk i arri dot qëllimit. Στο 4 εδάφιο λέει ότι όπτι γεννήθηκε από το Θεό νικά τον κόσμο. Këtë e shpjegonte rreshti 4, pra kapitulli 5 rreshti 4, ku thotë çdo gjë që ka lindur nga Perëndia e mundi botën. Εάν δεν νικάμε μια αμαρτία, μας αγαπάμε την αμαρτία πιο πολύ από τον Κύριο. Dhe, signomi? Εάν δεν νικάμε μια αμαρτία, Në qoftë se nuk fitojmë mbi një mëkat, ne? σημαίνει ότι την αγαπάμε πιο πολύ από τον Κύριο. Do të thotë që e duam më shumë se sa Zoti. Γιατί αν αγαπάμε τον Κύριο, μας δίνει δύναμη να νικήσουμε. Sepse në qoftë se do duam Zotin më shumë se çdo gjë tjetër, na jep forcë që ta mundi mëkatin. Όποιος πει δεν έχω δύναμη, λέει ψέματα. Kushdo që thotë nuk kam fuqi, thotë gënjeshtra. Στην πραγματικότητα αγαπάει περισσότερο την αμαρτία. Faktikisht, një person i tillë do më shumë mëkatin. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τώρα του αναγεννημένου. Këto janë tiparet e një rilindur i vëllezër. Γι' αυτό, αδερφοί μου, να απέχουμε από την αμαρτία, γιατί είμαστε παιδιά του Κυρίου και είμαστε πολίτες του ουρανού. Prandaj vëllezër, t'i largohemi mëkatit, sepse jemi bijtë të mbretërisë qiellore, Για να μπούμε σε αυτή τη βασιλεία. që të futemi në mbretërinë e qiellit. Αμήν. Aleluja. Το εδάφιο που έλεγα πριν είναι πρώτη επιστολή Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο 3 εδάφιο. Ότι μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Πρώτη Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, τρίτο εδάφιο είναι αυτό που... Atë që lam vëllezër që parë është e kapitulli i parë i Pietrit, letra e parë apostullit Pietrit, kapitulli i parë rreshti 3. Qoftë bekuar Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krishti, i cili me anë të mëshirës tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të ringjalljes së Jezu Krishtit prej së vdekursh. Δεν το λέει αυτό στον Νικόδημο γιατί δεν έχει ακόμα αναστηθεί. Nuk e thot këtë gjë te Nikodemi sepse akoma nuk është i ringjallur. Εμείς τώρα πιστεύουμε στη Σταύρωση και στην Ανάσταση. Ne besojmë edhe te kryqi edhe tek ringjallja. Amen. Lavdi Zotit.